Znamo da je to vrlo teško, prije svega zbog toga što je Crna Gora ili mala, nemamo mi. Mali je problem što je Srbija sa nama u polufinalu, to ja svima pričam, zato što oni imaju veliku dijasporu i onda oni ako budu birali između Srbije i Crne Gore, glasat će za Srbiju. Ja ne znam šta su drugi izvođači rekli, s kim ste razgovarali, ali mene su negdje upozoravali da je Eurovizija sklop savršene organizacije, produkcije i svega ostalog. Nažalost, ja nemam takvo iskustvo, a vjerovatno je ta improvizacija mediteranska koju posjeduju Italijani kao i svi mi ostali uticala na to. Tako da, mislim, to nije samo moje mišljenje, vjerojatno mišljenje i drugih. Negdje mi profitiramo od toga. Jesmo koristili sunce u jednom momentu, ali to mnogo ne utiče na naš nastup, samo što jeste malo zeznuto što zaklanja ona dva velika leda, jer da je sunce isto bilo led, mogli bismo svi mnogo više toga da prikažemo. Dobro je što ja nisam i vjerojatno svaki negdje utjeha svakom od nas izvođača što nismo jedini. Što smo svi u istom sosu, ajde da kažem. I zaista se nadam da će produkcija uspjeti da pomogne svima da nam performanse izgledaju bar onako koliko smo, bar 80% onako kako smo ga zamislili. Ja sam, što se tiče te prve tonske probe, mislim prve probe uopšte, prilično zadovoljna u poređenju sa svim koncertima do sada što sam imala, baš ne može se porediti ni zvuk, ni odlučenje, ništa s Eurovizijom. Tu sam zadovoljna, ali sve ovo drugo nije bilo kako treba. Mislim, baš moram da kažem, i baš smo utisti s vremenom. Mi smo poslali negdje 20 korekcija nakon stand-in videa koji su nam poslali i kad smo došli na lice mjesta, nijedna korekcija nije bila primijenjena. Nijedna korekcija nije bila primijenjena i to nas je malo uzrujalo zbog toga što između prve i druge probe imate samo 3 dana. Čak imam osjećaj da su se oni malo potrudili više oko nekih zemalja, neću da imenujem kojih, nego oko nekih drugih. I iskreno, vidjet ćemo, ja baš strahujem za tu neku sutrašnju probu da vidim kako će to sve izgledati. Problem je što zaista improvizuju. Oni stvarno improvizuju u svemu i sad ću vam reći, moja pjesma ima jedan moment baš kulminacije gdje se dešava čak i u spotu onaj udah. Da. I tu treba da eksplodira sve. Nama se ništa ne dešava u pjesmi. Na nastupu se ništa ne dešava u pjesmi u tome što su nam oni prikazali u prvoj probi. Mi smo stali ovako kao ono, da imaš imalo sluha, sam ćeš odraditi nešto pa čak i da ti ne kažemo. A mi smo poslali smjernice, niti su ispoštovali smjernice, niti su oni nešto uradili. Tako da smo bili baš prilično šokirani, ali evo vidjet ćemo. Na Balkanu, znate šta je tužno? Tipa sada ima Švedska groznu pjesmu, što ne može Švedskoj da se desi, jeli? Švedska će i dalje reći ovo je naš pobjednik, ovo je wow. Nekima se možda neće svidjeti, ali neće blatiti svog izvođača. Nasuprot toga, Balkan, ali apsolutno svi predstavnici, koga god da izaberete, bit će lavina loših komentara. Tako da tu se negdje razlikujemo od svih ostalih zemalja. To je nažalost. I ne znam zbog čega ne pitaju druge zemlje, zbog čega Švedska, Poljska, Češka, zašto sve ne pjevaju na engleskom, što ne pjevaju na svojim maternim jezicima? Prvi put Holandija pjeva nakon 10 godina na holandskom jeziku. Mislim, okej, ali zbog čega samo nas pitaju zašto ne pjevamo na našem jeziku? Ne znam koji je problem. Eurovizija ti daje mogućnost da pjevaš na jeziku na kom god želiš. Tako da mi smo negdje od starta, zašto, zbog čega? Zato što se primarno na Balkanu sluša turbo folk, da se ne lažemo. I to je ono što zapravo toj publici smeta. Jer oni prvo ne razumiju jezik, nisu ga učili u školama, to su te generacije. Tek sad mlađe generacije kao moj sin znaju već od malena i razumiju. Ali to je, mislim, taj primarni problem. To neznanje koje povlači tu potrebu za degradiranjem izvođača koji pjevaju na onom jeziku koji 90% planete ne razumije.
mišljenja da se publika što se tiče muzike na Balkanu može promijeniti, da ne bude prioritetno turbo folk, samo isključivo ukoliko mi plasiramo nešto drugo. Ukoliko postane i dominantno mediji koji samo plasiraju ovo jedno, naravno će publici to da se sviđa. Ja mislim da ukoliko tipa zabranite svu vrstu muzike na 2 godine i na medijima puštate samo tipa klasičnu muziku, ljudi će početi samo to da slušaju. Znači ono što plasirate, to će biti slušano. Tekst za italijansku verziju napisala je Nataša Latković, ona je inače profesor italijanskog jezika, a za finsku napisao je Finac Marko, kako mu je prezime, Vajten, ne znam kako se izgovara. On se inače ponudio da napravi adaptaciju na finskom, jer moja želja je prvenstveno bila da snimim nekom egzotičnom skandinavskom jeziku koji onako nema nikakve sličnosti s drugim jezicima, a gdje ću to ikad uraditi nego na Euroviziji, jeli? I zaista mi je bio izazov, on je to snimio, u neka 3 dana mi poslao demo, ja sam ga preslušavala par dana, samo sam uskočila u studiju, gledala tekst i snimila je onako prilično brzo. Na kraju se ispostavilo da je taj finski prilično melodičan za pjevanje. Sva 3 spota režirao Gojko Berkuljan kao i ovaj prvi. Trudili smo se da taj treći koji ima veze sa finskom, da izgleda kao da je snimljen u finskom, zapravo snimljen je u našoj Biogradskoj gori, u našem nacionalnom parku, gdje je još tad bilo snijega. I čak i finska, gdje sam išla da promovišem pjesmu i spot, svi su mi pitali je li to snimljeno u Finskoj, jer ima tu neku atmosferu finske prirode. Ja rekao ne, to je ono što je slično između Crne Gore i Finske, ta neka prirode, i zbog toga je to neka naša veza sa finskom. A jedna interesantna činjenica koju sam ja čak poslije nego sam snimila finsku verziju saznala je da je neki finski izvođač snimio na finskom na finsku verziju našeg predstavnika kneza Adio. Sviđa mi se Mija, je mnogo slatka, mnogo lijepo izvodi svoju pjesmu, mnogo je prirodna i dopada mi se što je ona svoja. Ona je izabrala da pjeva ono što inače pjeva i ona ne odstupa od toga. I onako ima neki šarm na sceni. Ja bih zaista voljela da Hrvatska uđe u finale. Doći će. Nije još uvijek tu, mora da ide u školu. On se nalazi inače u mom spotu. Tako da jeste ovo malo neko moje intimno putovanje, kompletna pjesma i kompletan ovaj eurovizijski put. Negdje više moje lično i na neki način sam htjela da ga uključim. On nije mnogo zainteresovan iskreno za muziku. Prvi put gleda Euroviziju u životu. Malo ga je trener, govori, mama, kako ćeš ti to zamisliti da zaboraviš jezik? Mislim, on ima tako neka smiješne izjave, ali nadamo se da će biti ponosan. Evo vidjet ćemo. Rekao mi je samo da ga prepoznaju iz spota u školi, da je to jedna novina koja mu se desila s ovom Eurovizijom. Nikad u Mostaru, voljela bih da snimim još nešto ekstra, da ima materijala, znači da bude neki maxi single gdje ja to mogu da promovišem. Ne mogu da planiram, nisam ni ovo planirala, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i ja se nadam da ću imati priliku da se posjetim sa